Okay guys, sekarang aku nak cakap tentang sebab apa aku selalu main Free Fire. Sebab Free Fire ni lah game yang paling aku minat daripada zaman aku kecil lah, daripada 2018. Tapi aku bandar season 1 apa semua aku memang tak ada lah. Tapi di kesempatan itu juga aku memang nak bagi tahu lah sebab apa aku nak main Free Fire sangat. Sebab aku banyak konten Free Fire kat TikTok. Kalau kau nak tahu aku konten kat TikTok banyak. Okay. Ni pun salah satu sebabnya aku suka main Free Fire sebab aku tu minat aku memang daripada dulu. Memang aku suka main Free Fire lah. Kalau Roblox, PUBG tu. Tak maaf lah, PUBG pun aku kurang juga. PUBG pun aku tak main. Kalau Roblox main, Roblox pun ikut mood dia kadang-kadang lah. Tapi ada masa dia lah. Tapi nak ikutkan, saya pandai macam saya dalam Free Fire, saya memang main roller sniper ataupun roller rusher. Ikut mood saya lah. Itu adalah mood saya. Tapi kesempatan itu juga, okay, tengok kalau saya main sniper macam mana. Memang korang boleh nampak kan macam mana saya main sniper apa semua. Memang mantap lah. Sebelum ini punya gameplay saya belum saya post lagi. Tapi sebab saya ada live juga. Mungkin saya akan ikut jejak kawan-kawan saya, idola-idola saya. Sebab apa saya nak jadi pro player? Sebab saya nak buktikan kepada orang-orang yang dekat Malaysia ni yang saya boleh jadi player, macam player gaming yang paling terhebat di dunia. Saya nak jadi macam tu. Tapi insya-Allah saya tak tahu, itu atas izinan Allah. Memang saya nak jadi pro player lah. Nak ikutkan memang sebenar-benarnya lah. Memang saya nak jadi pro player. Sumpah saya cakap, kalau saya menipu ni pun, jatuhlah saya ke dalam api, ke mana-mana lah. Bukan api neraka lah. Jatuh accident lah saya kalau saya menipu pun yang saya main FF daripada kecil. Memang saya main FF daripada kecil lah. Tapi nak ikutkan memang saya berhenti kejap. 1, 2, 3 tahun. Setahun, 2 tahun. Masa saya form 1, form 2 saya berhenti. Okay, saya daripada darjah 3, 4, 5. Darjah 6 tu saya berhenti. Form 1, form 2. Saya form 3. Form 3 pun saya main lagi. Jadi, lepas saya comeback tu balik form 3 tu, saya jadi macam, alah, nak main juga ke? Saya pun terpaksa lah main. Main. Saya dah jadi macam player all lah. Jadi macam saya tak takut lah dengan player luar semua. Tu sebab saya macam berani lah main sniper apa semua, solo squad. Itu atas keizinan saya lah. Selama saya main Free Fire ni, saya tak pernah lagi lah terjebak dalam apa-apa pun. Terjebak dalam tournament ke, isukan apa semua. Okay guys, sampai di sini saja video terakhir aku. Dan aku, kalau korang nak main Free Fire dengan aku pun boleh juga. Masalahnya korang cuba komen. Kalau korang nak main Free Fire dengan aku ke apa, komen. Cuba komen sebab aku tak adalah pro player mana pun. Tapi aku cuba untuk jadi pro player. Tak, aku tak pro pun. Aku memang tak pro. Sumpah aku cakap, aku memang tak pro guys. So guys, ingin jadi player all, boleh ke aplikasi ke atau channel YouTube Rasha Rashid untuk menjadi pro player. Aku mengikuti dia daripada situ. Sebab itulah aku jadi macam pro player.